Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Itangazo ni rya polisi ikorera mu mujyi wa Kigali mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi yatangaje ko mu gihe hazaba hari kuba isiganwa ry'amagare, ndavuga championnat y'isi, izaba yisiganwa ry'amagare, imihanda izaba ifunze imwe n'imwe ndibuze kubabwira. Ubwo iri siganwa rizamara icyumweru rizenguruka mu mujyi wa Kigali. Icyicaro cyabo kizaba kiri muri hano muri stade Amahoro muri stade Amahoro. Hano nibwo icyicaro cyabo cy'abanyamagare bazaba bari, bivuze ngo Togo, Zambia, Malawi, Madagascar, ibihugu bitandukanye bizaba byateraniye mu gihugu cy'u Rwanda. Niho irushanwa ry'amagare rizaba, ubwo imihanda izaba ifunze yo mu mujyi wa Kigali nka Kimironko, Remera ndetse imihanda yose izengurutse Convention Center yose iyi mihanda izaba ifunze. Ubwo yuko rero bamwe mu baturage bakunze kugira akajagari mu muhanda, nanone hazaba hari ababishinzwe kugira ngo aba baturage babegeze inyuma. Murabizi ko iyo habaye amagare abaturage bose baba bari ku mihanda bari kureba ano magare. Bivuga yuko rero abantu baturage bazagenda mu buryo butandukanye cyangwa mu byiciro bitandukanye. Bagomba kuba bari ahantu nibura muri metero 300 bitewe n'aho umuhanda uri, kugira ngo babarinde kandi nabo birinda, kubera ko nk'umuntu w'igare ashobora nko kubagonga cyangwa ashobora guturuka nk'ara yahoreye ugasanga arabagonze. Ndaza kubabwira igihe rino rushanwa rizatangira gukora cyangwa igihe imikino izatangira gucaho, cyangwa mu gihe aba baturage bazatangira kujya kureba isiganwa ry'amagare, ndetse na bano bakinnyi bazakina muri Tour du Rwanda, ndavuga Tour izaba ihuje isi yose. Ubwo ndaza kubikomozaho, ndaza kubigarukaho. Reka nongere nkomereze ku itangazo ry'umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali watangaje ko inzu zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko zizasenwa ndetse zigashyirwa hasi. Ubwo inzu zisanga 15 zubatswe mu buryo butemewe n'amategeko z'ama etage, ubwo izindi zisanzwe zigera mu 100 nazo zizasenwa. Bivuze ngo kugira ngo izi nzu bazibone bifashishije icyogajuru satellite kigenzura ikirere, kigenzura uburyo umujyi wa Kigali umeze ndetse n'inzu ziri kubakwa mu mujyi wa Kigali nimba zemewe n'amategeko. Ni mu gihe bavuga yuko umuntu aza akaka icyangombwa cyo kubaka toilette bikarangira yubakiye agacurama, ubwo undi aza akaka icyangombwa cyo kuvugurura inzu yiwe bikarangira yubatse kadestara kandi yari afite inzu y'amazi amwe, ugasanga ko bisaba ngaho etaje igeretse 3 igeretse 4 kandi nta cyangombwa abifitiye. Gusa bavuga yuko bamwe na bamwe mu midugudu baba bizi, ndavuga ba gitifu, gashyiraho ba mudugudu na ba mutwara sibona ba mutekano. Bivuze ngo ibi ngibi baba babizi, ariko bavuga yuko baba barahawe kabito gukwaha kugira ngo aya makuru batashyira hanze, kugera ubwo gitifu w'umurenge ubwo ahageze akazibona. Murabizi ko gitifu w'umurenge ari rimwe na rimwe yifatira akamoto cyangwa akafata imodoka yiwe akirirwa azenguruka abireba. Bamwe no baba bari ku ikoranabuhanga barimo bayobora icyogajuru satellite bareba uburyo kibyifashe mu mujyi wa Kigali, nabo bakabibona, ntago byirirwa bigorana. Ubwo basigaye babibona bitiriwe bivuga. Agacinjiro mu gacinjiro ka Gisozi ubwo gaheruka gushya bavuze yuko bagiye kukwimurira ku nganda Imasoro. Ubwo bavuga ko nubone kegeranye n'igishanga kiri gukorwa kugira ngo iki gishanga nacyo kizabe nka Nyandungu, kizabe cy'ubukerarugendo, kizabe cy'ubugeni. Bavuga yuko aka gacinjiro ka Gisozi kukimura bigoranye kugira ngo kave hano bagatware. Bivuga yuko bigoranye cyane, niyo mpamvu bongera kwibutsa abantu bose bakora mu gacinjiro ka Gisozi ko baba bafite kizimyamwoto, bakaba bafite ibikoresho byose by'ibanze kugira ngo habonetse n'inkongi y'umuriro kuba bakwirwana, bakaba bazimya mu gihe bari gushakirwa aho kuba bakwimukira. Bamwe na bamwe bagize ibihombo kubera ko agacinjiro ka Gisozi kahiye. Bamwe barashomboshejwe, abandi ibyo basabwaga, ndavuga bari bafite amaesirasi barashomboshejwe. Bivuze ngo abatari bayafite barahombye. Nimba aribwo bwa mbere ugize kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo tuzajye tubana umunsi ku munsi. Ubwo ni ncama cy'amakuru ngiye kubageza amakuru twa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Ubwo reka mere mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi, ubwo bise abana b'ingagi bakabita amazina atandukanye. Ese abana b'ingagi bari bangahe? Ese havutse bangahe? Ese amazina bise ingagi bari
bangahe. Bivuze ngo rero ibi ngibi tuba tugomba kubigarukaho kugira ngo abanyarwanda babashe kubimenya. Ese ingagi bazise ryari? Ese abana b'ingagi babise bate? Mugume ku murongo wa Kidasamara TV Rwanda kugira ngo mbabwire amazina y'ingagi. Ese ingagi bazise ayahe mazina? Ese ingagi ni ku nshuro ya kangahe bise amazina ingagi? Baherutse gutangaza yuko nanone muribuka yuko bigize kwita amazina abana b'ingagi. Murabizi yuko namwe byigize kubaho ibyo bintu.